aya jabal nyamugo bi yal den ko suudu hida jala tu e da welti mi anda ko mi welti ma yakla ko on welti ma Eka. Ati mi welto. Hey, hande hay mi jonna nyiri mi nyama. Koni welti lilan. Buru yalti famille ji di fu faamu ndi. Ndo yona ko mi welto. no mi betante pi ngoto nini leji do ala ko foti ha heedi dewgal de sabna dewgal sa hebi dewgal tawa heedi ya biyo ko fofay ata do ende da e babira be benna do dewgal wela ko halan dewgal no wela no foti afan do ni jagas nan ko belti ngama mi kan belti to mo ya no billahi illa da wallahi din ko ya le ho idan jala kono andiro awi ena bi lo goro jere nga o gasina hande kan Wajare famille ji fop kambe faamu ndi di ulawe. aw gasi hande ga continue men don ni la welti mo ya no fioni ai sa hebi dawga no gas e fop men en hebi dawga ai ga Min dan hawdi sago am ko jango wadi no what nan Tangi na yalla jabi maka. ya to langan la to salle ga bai to ni man mi da to yalla jabi anan antu wadu Pasi ni nyala. wada hewda kono waddu ai min dum do ande ka do ni ande tay me yodde min e koto wam ya mi ono ko bappantu ya tay me yodde fi mun kono nyandali tigi o fi yonu kono ma be misanan tun sedani kono tay mi fala mo famude Tay ko fi dum do mi wonno mi. tay ko fi dum no wonno halde no that Inni reyo be wadi dum de sida dum mo bay jon to jandi mi ya. no be wade may jol nyame Ya. Sawa. Nuwet. Nuwet. Da man. Ka anyani. Mi jindi kami engi kana mi hai mi ke ha bai nan fi mi komi inu manu wo mi hai biki tawa do ebi ye hai ka chef secteur job expliquer an Holli be photo on. e telephone na mon photo ji ma konto non do ben ya kam be hala mon wola no ni la be wodo abi de recherche mi ya mi kono woni mi hulu tabi wadi ko mi influence o ya dum kadi o bari Suda. Min kadi go ko dum holi parce que mi falno ma inde hay tay woni aw ko wadu video poster en ka réseaux sociaux. se wadi dum o yi dum non kadi ko goddum wono se wadi dum o yi yawoyi ha yawoyi o andi o inna ko to ande da population o yi na ko waray bay da ni no mira do yi O dogay o suura do. ça joue sur moi c'est que mi ronku famude wono mi no mi woniri D'accord, bébé, tu ne connais pas, t'inquiète pas. En aime. Quand on a wadi joni vidéo kadi woni do viral parce que andi affaire réseaux sociaux. Kadi dumbu yaw iwata réseaux sociaux. Tout le temps ñalay mo connecté. Jonno min ko wadi mi hay o bloqué la mi ala mo yid. min mi no dison wala per nangono inde singiata Ma joni ko Assiège. watten. mi gara pe trasana la numéro mi explique nabe c'est ma petite sœur au murtu mais hore dum kadi même moi quelque part je suis coupable bay ko min radi Voilà, parce que kun non fo wanno silan halande ma andi bébé si goddo monike yo accu ko welto. Sa welti kadi accu ko monoda bien sûr no sakti. Kono kun non wawda ko on fo marda nene goto. Kanko kadi ko am fo o mari. Ara dike mo konto yada ala ko ya billahi wallahi min ni simi wali ke mi ala dana de gem. Parce que ida andi ha ko anduda. Yimbe ben ko halata lan. Be na ko mi wadi haradi dam. Harale ya Allah ya laba min mi anda fi mi etike birwango
kono joni kono watte ay sa ma paaj ça va aller fami juule toroɗen Allah sahira ma ɗum jonna goɗɗo numéro makko on dinoddamo ndaara si kanko o décroché ndaare ɗum ɗon kadi yetona gonga tokkare nden mi wurma hakki o ƴettata numéro hikkomi hannde o ƴettata jango mi tantiri mi soodi ɗo ay numéro war hesa mi noddi fiilan faɗɗa impossible jitti mi winndi a numéro am minimo ko min yo décroche mo fañami yo mi andi o udditi message o mais elle ne conca elle a pu me décrocher donc minima c'est une fille très vigile c'est que elle est très maligne dans la tête tawi wonande menen ɓiɓɓe nenan ɓen fof mo mari hakkil ɓurmi fof ko noon kadi woniri ɓayari meɗe yiɗi mo a yii lawol woni enfant gati joni ko won wonde wadde juulen toroɗen Allah andi Allah kam ni ko enen humpa kon to mais Allah no andi kon to kam donc juulen toroɗen Allah adda e balɗe mo gasa en yiitani je suis sûr en yiitani si ko ta waɗɗum ɗon kadi souci ha feƴƴita non je comprends et je partage l'idée aussi parce que donc je hakkille no o wona ɗon tu as parfaitement raison no wawa joni yaw ɓortoɗa lootoɗa voilà il doit ɗum taw après ara ñama ok l'angula sérieux bébé ça va aller t'inquiète pas ça va aller Allah joni tumen konti o jama Maria Jamma mingi kono way. jiwo boni ɗo Allah. Hunduko ma no hoyti mimmi boni mami do moƴƴi. Hunduko ma no hoyti mimmi smiɗo boni mami do moƴƴi. Ande sombere ma hino wawi dey. heno wawɗa Hala. alano jokka sina tayson Ɓay lañiɗi mo mi tewi. heno wawɗa a bonni avenir ma Mi tewi. photo ni Est ce que ko haadi ma sattay ha jom mbala? Yanji sattay ha jom mbala. Sattante ha jom mbala yo donkade ma kosko gaso wonde gorejo miññiraɓe yo hatta hande. ala ko jokka sina tayson on fuufala Parce que mo fuuɗo wala la. A faami? siɗa anduno ha honto jiwo joguino valeur a watta ɗum ko noɗa wadde ɗo Ande ko watta. est ce que min kellinoɗa betek mi golla mi addem jonnama kono on no ay Ami mi fus heɓi mone. ye Ka sutiti. o tettopi kadi Hina sutitimo e daaritimo ɗa. moƴƴa noon Tintiti. No gonga ko wiɗa ko debbo no jiiɓamo de. debbo no jiiɓamo ne ɓati Wallahi billahi. Si tawi woni an a wawi wonama suutere hay a gaynaka heɓede a wawi ustugo hunduko ma ko. Wi ammi. Hay so ammi kelino mais debbo no jiiɓamo ne. anno hande mi haalanti piyum goɗɗum no wawɗa A ɗo suti yorema. Si halanala. o ya heɓu dewgal ndu reedu ma ndundu sawɗa ɗo Ha mi yafirani. ndundu sawɗa ɗo Min nami yafirani. alamo jokka ala waɗuma reedinde sina tayson itti o Sine snap bla bla. Min mi haja itti o snap ya ala waɗuma ɗo mi reedinde haja kay ɗum a faami ka. Je m'en fous. Conseil ji maɗi garde pour toi. Ok? aya yeeso Mbaa tumma goɗɗo wayi. ala waɗuma reedinde sina on tayson on got insista inde zenjo danejo wattitoɗo concoy ɗiɗo Min ko ɓaymo wala min mi jokkata goɗɗo min mi jokkata goɗɗo fingali par ce que mi ñamata ngal makko a faami ka. Ko par ce que mo welanmi. A faami? fus ay coggu Est ce que mi fetista yomi wala ɗaɓɓoya mi adda mi jonna mo mi ɗaɓɓoya mi adda mi jonna mo. Ay coggu fetis wala. E naafi giyagal nango. coggu fetis ɓeyata himo watti otino watti ɗo tubul labatu uɓen paɗal labangal tawan kon non tungo jogi a coggu fetis makko an alamo jokka indamo himɓe ɓe saɗu ko adna ɗo ala wawɗuma reedinde sina tayson mo wawana hoore mum ay fus ande awande a lutti valeur ma o A sutila moƴƴa. A sutila moƴƴa. Amin Tyson heɓande landi jeenayi e sappo. fon Tyson e tampere mum waɗande lan kay mi sara a rentila moƴƴa ka. yesna Ay ko manki yeeso. on jokkay toon ɓay tun ko an Naaji ma ciwonala yande fiyalla. Min fonotimmani. C'est bon. Ada C'est bon. men tole ke ma ñamete mi fiyalla. wajima ɗo mi wajima a boni avenir ma o Quartier salte saladir da wayla wawlande da yawoɓa. bonni avenir ma ko jow photo woni ɗo ni ay so yiɗi e sagata on fattake o reedani kon gorko fuu fala fuu
e so sta ide danejo